سلام علیکم از شهر لیواکان سربانی پیشینا مردم شریف تاجیکستان. من فکر کنم در بین بانو مخالف تاجیک یک بانوموس بوده. من شریف جمشید در نظر دارم و یک دیوس آدم بوده. در افیر اقبال برواردنش بانگیش گفتن. در دکازاتش کردن که در یک توی دود دادی. عرخرش گفتن. باموجش گفتن. باندیتش گفتن. چوموش گفتن. دکازات کردن. کروکش کردن. 7-8 نفر. айбайн 10 соат гузашт омадан дар дуруни хонаш накалениш мондан. вақте ки якум видео ка диди муҳаммадибой садриддин шарипов ҷамшид, ман сразу гуфтамаш: ҷамшид, видеото удалид ки дарди сард мешавад. ки шариф ҷамшид гуфт ки соқуфаи ман то охирам мерам, даже видео кард бо ки иқбол агар доказат кардан натони банги бидани мара, бандит бидани мара, ман то охир аз идид мерам. А имрӯз шариф ҷамшид ай алмаз бахшиш пурсидесай, ай муҳаммадибой садриддин худаш мегӯяд ки мо пишти парда гап задем ки дигар видео намекунем, мара бибахшед. шарипов ҷамшид, шариф ҷамшид, матлаб гуфта будем ки ту як беномуси даранги соқуфаюб мард нести ки то охира бирай. ай модара дақорат кардан. даже иқбол гуфт ки шариф ҷамшид модарта мада бите, ту агар нанги номус дошта бошӣ, ту як беномуси, ҳамаи шумо беномусед. ай Муҳиддини Кабири саркарагӣ то последний ки худат ҳастӣ, последний беномус одам. шариф ҷамшид мард ба твори марда даюс бимир, ту нахоҳӣ чумои иқбол бахшиш бипурсӣ, нахоҳӣ алмаз бахшиш бипурсӣ. мард ба твори марда беномус даюс бо ту фахр мекунӣ ки ман политик ҳастам. туф кардаги твори политика. марг ба ту. модарта даштам кард. бимбирагиста беномус ахмақ одам. дигар набро гап наза. видеото удалид ки тай чумо битарсӣ. марг ба ту. шарипов ҷамшид трус.